ndabatiri kanze ufite Ndaza sanga cyo akabazo. cyane wafunguye reka kubaza Nta ikibazo kibazo. Yego nta kibazo. ubutwari bwa se batware Yego. ushima wemera nubwo kuja gufatanya na mayimayi ubutwari bwa se batware ushima Uze gufunga mic nubwo nisubize. yes ndacyarimo mvuga ndayifunga nubwo gusapotinga nubwo kurwanya imisanzu ubutwari bwa se batware ushima nubwo kuba uyu munsi ari kumurambya yaratabaye interamwe na mayimayi wabivuze haruguru nashatse kubaza ntiwansubiza reka nsoze ikibazo wenda mvuga ati ikibazo ntugire ikibazo jewe ndi flexible jewe muri space meze nkamwe umva wakoze ikosa rikomeye hariya ugereranya abatabazi n'abicanyi b'interahamwe uravuga ngo bantegere uravuga yes interahamwe si ubwoko nshuti yanjye interahamwe ni mindset se batware umugeranyije na Rugabo umugeranyije n'uwa muhungu wavuye Canada Vancouver wakoze ubukwe mu Minembwe numvise ko wambaye ngo ntabwo nigeze mutwerera none mutwerera byo gutwera si kibazo watatwerera banavuze ngo njewe ari no mu Minembwe jewe naramutwerera none se wowe ikibazo ufite ni ugutwerera oya bavuze ngo navyo ntavyo nakoze ibyo ni nta kimenyetso wafite tegera oya nawe ugiye umva gatoya ugiye kujya mu bintu biciriritse byo kuvuga ngo waratwereye cyangwa ntatwereye niwo ubizi oya gutwerera umuntu ni hagati y'abantu iyo wemera umuntu ko ari umugabo uramutwerera nyine ariko wowe uzi ko watwerereye ayiwe ntitabizi so nta mpamvu yo kuburana rero kuri icyo ngicyo icyo tuburanaho ni iki ngiki nkubwira kugereranya abatabazi n'abicanyi urafata afande Rugabo ukamugereranya na se batware mayimayi muri gatanu kumwe na mayimayi tegera umwe yatabaye u Rwanda udatabara Kongo umwe yatabaye u Rwanda udatabara Kongo nose u Rwanda ruba muri Kongo Rwanda ruba kumurambya Gabiro oya no Sanjake Gabi tuzatuganira nawe kamwe umenye ko ibyo uri kuvuga abantu bakumva bakwanariza jewe ntabwo yatabaye u Rwanda ruba kumurambya Gabi ari nzamutse aricyo kibazo ngiye nanjye kubaza bose twanze twumvikana umwe yatabaye u Rwanda udatabara Kongo sibyo yewe Jasim mwebwe mutazamuvuga jewe Jasim ndi umugabo wawundi uvuga ijambo ejo azasubiramo ejo akazasubira ejo bundi mwebwe muzamwikina iyi bayita masturbation mentale kumva ngo nimwe murwana zino ntambara mutazamuzirwana ni ukwikinisha mu mutwe men it's like masturbation bro murikinisha mu mutwe inkotanyi yes tuzi imbaraga zazo turanazubaha ntabwo iyi ntambara ari iyanyu mukoze mukina ibintu mudashoboye muze kuza kugira ngo twebwe turwana zino ntambara yes tuzi imbaraga za twirwano tuzi ibyo twirwano yakoze yes mu gihe cyayo ariko ubu ngubwo ntabwo bikiri ibyayo byararangiye nabwo igihe twirwano yari iriho turayibuka igihe twirwano yirwanagaho nyine turabizi yewe Gabiro uzabaze perezida wanje n'ubu nje ntabwo barankuraje ku rubuga sindabanje akagarago banyirukana ubyumve neza banza ubyumve neza ntabwo baranyirukana ku rubuga rw'abanyamurenge hano ntabwo baranyirukana I sweat over my father's body na mukuru wanje ntabwo nje baranyirukana mu kagara ngo bamubwire ngo ndakagara kubera ko njewe I always respect they do n'umurongo unasikia ariko mu buzima bwanjye naravuze ngo njewe umunsi abanyarwanda binjiye muri ibi bintu kandi nigiye Makenga ubanza ubyumva ngo uyu nyiri ngoma ari hano nigiye Makenga yarari iriya cyagiye akirushye naramushigikiraga akiri Makenga
umunsi abanyarwanda kandi bongeye kandi gufata kandi imbaraga ze bongera kandi kuzitiriza narasezeye ndavuga ngo ngewe sindabanje ikizezereka ndacyakoresheje ubwenge nubwo napejo nzapfa n'imfura nzapfa ndi umugabo hakoreshejwe ngewe kandi njya mbona hari abagabo njya mbona mukaza mukikwega bamwe bakikwedura ntabwo nje kugutuka ntabwo ariho ndi kubwira bakikwedura nkabareba habeba maze imyaka 24 hajya bibesha ngo ndi umwana mfite imyaka 45 bro petetre bumwe turangana hano petetre umuntu nka Senyamwiza n'abandi Senyamwiza waranduta ndabizi kongera kandi njyewe kumbwira ngo go and walk matunda y'iko mbere ntabwo bizabaho njye mu buzima bwanjye narahagurutse genda avuga ngo I will teach my community abo tuvukana nabo nkuzantuka ibitutsi undi mushaka muzanyita umuhutu bamwe mujya bavuga ngo bakasaye simvuka kwa data ngo ni umunyarwanda data ngo ntabwo muramwita nawe umuhutu ngo data ngo ni biki mama sizi nujya muzamukavuga nkareba ngo it's okay no problem yewe ndacyari wawe I will never change mushaka muzahindure kese munsi muzanyica yes nzaceceka ariko nasize ideology benshi cyane maze gutraininga benshi ntabwo mwabahindura benshi cyane wakubwira nje navuze ngo nkoresha seminari hano ngo twicane n'abantu bazari benshi cyane uzarebe space yanjye irutiyanye niyo nshatse njewe yo muri kuvuga uburofari yahiri ndababareka nsenye space yayo mita mfunguri yanje direct bose bahita bameneka iwanje immediately cause mwebwe nta bijyanye ni emotion nta fact ibijyanye byose ni ibintu muza gusa emotion y'ubututsi ndiwe nta wundi ushobora ubututsi muri mwese tuvuga mu batutsi ntabwo tuvuga mu batwa turi abo batutsi mwo muvuga urumva ariko kuri ese kuba umututsi ni ugukora ukazuhako bakazaguheha ukabura ubwenge niko kwitwa ubututsi wa mugabo njye mfite umutumirwa natumiye Sanjake ngaho urangiza kuki wowe wafunguye space ni uburenganzira bwawe mbarusha nawe none uratumyutinga ikibazo ni ukumyutinga abantu ushaka njyewe ntago njese nariho mvuga gatoya ushaka kuduheza uburyo tuganiramo nza nubaha zavumera Mvano gato Sanja ushaka kutubwira ukaduheza schedule yaravuga uyakurikireho utatumyutinga uzirishari yari ngo ari kunshumuriza ngo akivitile bazamba ekipe yanyu gabi ndabizi kutayibamo ndabizi nzi ekipe yanyu yose Gabiro we ntabwo uyibamo Gabiro we ntabwo ngibamo ntabwo uba muri ekipe yo gutukana oya sinjya tukana ntabwo tuka wabishatse justement no wowe uza gutukana muri nuzayo kwita cyawe ekipe ya Kivitile banza ariko iyo ekipe ya Kivitile iyobowe na Richard uyu Richiwa nuzaho makombe ubu Richard kweri please abashaka ko nzamwataka nawe njewe Richard uzamwataka gute twakubajije bagwaye ijambo kandi umwanya munini ntabwo bazombe ntabwo je nababajwe nuko Richard atamezwa nje ijambo je namubwiye mu buzima bwanjye Richard sindakwataka kuva navuka mu buzima bwanjye ariko nibugeza aho hantu ntumbe ko wankoreye amakosa hold on je banyita Jacques je ntabwo baramfunga kwera inzoga bro trust me ntabwo baramfunga nje nka Richard amaze
ejo bundi atangiye kuvuga avuye muri prison well known bizwi. Richard avuye muri prison kubera inzoga. Jewe nubwo azanyita ngo ndamusinzi cyangwa mwanyita ngo ndamusinzi, sindasindira nje kuri feruje naryamye nkoresha skandale muri Amerika. Wese uwo urabizi Gabiro, nta muntu nubishaka ushobora kuba utazitwara Sanja, gutwara. ushobora kuba wenda ukoresha za treni n'amabasi. Natangiye gutwara imodoka wowe, banza mu kintu kimwe. Natangiye gutwara imodoka wowe, uzabaza mwereke n'amavideo yanje kuva wabitangiye ryari ngatubwira tubyumva. 2006 je natwaraga imodoka bro. Watangiye nyuma, niyo mpamvu uvuga gutya. Wowe watwaraga convoy ihari. Je natangiye gutwara imodoka 98 ngera kuri Vogue. Ibyo kubwira ntabwo ari ibintu by'ibihimbano birazwa bizi. Numva icyo si n'ikibazo. Niba ufite imyaka 56 ntagira 45 hari kibazo. No, icyo si cyo kibazo. Wowe ikibazo wahereyeho ni ijambo bakubwira kuri rubuga, abantu barakubaza basubiza. Nago sinze kuva kumutinga ngo banza wumve. Banza ihangana nyine nyumve nijoro urushoje ijambo. Ntabwo ikibazo ari kuvuga ngo ubutwari cyangwa ibiki. Banza unyumve gusa gatoya. Habaye ikibazo kimwe gutya. Naje jewe namuzani maje ijambo muri special mu buzima kuva navuka. Nemera icyo bita diversite y'ibitekerezo. Waba duzi ibitekerezo tutabihuza, it's okay. Sibyo? Nyumve neza. Jewe nazamutse mvuga njye ibyo nemera, mvuga ngo nemera abagabo batatu. Nemera nubwo wavuga ngo njyewe ngo nago Fidele ajya mutanda mutanda wa mugabo Fidele uwo mwita ngo afande Fidele, izina ryo afande Fidele Rugabo. Please unyumve neza. Anafite na matricule ya rank ya officier muri humura. Nawe ubwawe urabizi. Humura. Icyo cyonyine uri kuvuga ibintu byaje kumurega n'ejo muri Canada. Ubyibuke neza. Yewe I have defended this man. Uzaje kumurega? Buretse ugiye guhangana utari gushaka kumva ikintu ndi kukubwira. Ngiye bagiye kumutuka hano. Ndabwira nubwo ntemeranya nje nawe mu bitekerezo, uriya n'umugabo. Bakavuga ngo yari yambaye igikomo n'ibyo yahuze nk'abana. No. Adwa fully. Wewe Sanjake wabivuze kuri space yawe ko Rugabo yambaye igikoma umutuka nigera kubuje ubiyamye kumbeshera. Ntabwo ndavuga. Please ndazombe kintu. Sanja urabizi. Ubone impamvu nza mutinga ntabwo umuntu mbeshera mu buzima. Uzufata ibintu bya XP n'abandi ukaza kubishira ku mutwe. Ntabwo ndavuga ngo njyewe yari yambaye igikoma. Please. Naravuze ngo njyewe naramurezewe na Muhire, ariko ntabwo navuze ngo njyewe yari yambaye igikoma. Numbeshere sinza mbeshera njyewe umuntu. Ntabwo umuntu mbeshera mu buzima. Iby'igikoma ibyo sinza mbivuga njyewe mu buzima bwanjye. Kubera ko nabandi guhimba ibinyoma. Nzandwana n'icyo kintu nkarwana n'abantu babesha icyo kintu. Cause yewe nzi ko Fidele nta gikoma yari yambaye. Please ntabwo umuntu mbeshera mu buzima bwanjye. Igikomo ngo fuera ngo yari yasinze ngo yagize ute? No. Ibyo by'ama basement nje ntabwo umuntu himba men. Ejo nanje bantimbira. Muri mpimbiye nanje ndabyanga. Ntabwo umuntu mpimbira mu buzima. Ntabwo umuntu mbeshera mu buzima. Sinabeshera nanje umuntu bro. Navuze ngo Fidele Rugabo yagiye ruguru. Ari muri AFC. Sanja ushaka kunyemera nkakubwira umunsi wakoze space nubwo nta wibuka neza. Yego. Uvuga ko afande Fidele Rugabo yari yambaye igikoma kubera ubusinzi ndetse ngo yabaga muri basement yo kwa twirwaneho. Byavugirwa muri space yanje. Nyangara gatoya. Oya warabivuze uravuga ngo yabaga muri basement yo kwa twirwaneho. Ibyo ni XP wazaga ubivuga. Oya no man shobora byose.
bose uribwira ko ndashobora gutandukanya XP na Sanjake. Yes, banzamo ikintu kimwe. Ibyo ngo yabaga muri basement iyo kwatwirwana uyu nguyu twirwana uyu nguyu nani. Ahubwo urashaka dusubire kuri ibyo bitutsi. Twongera ibitutsi promote cyo ushaka we. Banzambe niba njeje gutuka nje Rugabo Fidel. Uzavuye ngo ndimbwa. Nje neme mugabo ngo n'umugabo abari umugabo. Buriya nubwo ntakwemeranya nawe ubitekerezo. Nakubona ubugabo. Navuga ngo uri umugabo mu buzima bwanjye. Niko nyemeza. Banzambe ikintu kimwe. Bazaga bazana bakavuga ngo njewe mu buzima bwanjye mfite full information ya Fidel. Ibyo namuregana byinshi kubera ko mfite audio yiwe. Yari captain muri immigration ya Canada. Yaje kuri resettlement atarabaye umusoda kubera ko Canada ntabwo yakwemera wari geze ku musirikare. Ubora be identity bagusubizayo nka za nterahamwe zimwe z'iby'ubwene gihugu niko bagusubizayo. Icyo kiri mu bintu byamurega. Iby'ibikomoje biki byamurega. Ufite matricule yiwe aho yakoze? Sibuze ibyo bigrasa nafite n'amavideo. Yes, ariko ibyo ntabwo byatuma afatwa Sanjake. Afite video ntabwo ari mu mategeko Gabi bagendera kuri evidence. Gabiro mwana wa data mu magambo bungu yewe umva Gabiro tubanza kumvikana mureke kwataka Gabiro nije wamuhaye mikro ataza kugira umuntu mwataka ntamere nkanje uko ibyo bankoreye ntimubikorere Gabiro. Banza bikintu kimwe Gabiro mu bintu bya mbere mbanza kubwira amagambo uvugira no kuri social media hano ahanga uzayinda hano abagome ni benshi, turi benshi abagome kuko ejo uzumenya uzacuri. Urikumva muri resettlement yawe ushobora kuba utarigeze uvuga ko wabaye umusirikare ariko hano ukaza kwihaya ngo wari umusirikare kandi abazungu AI barayizi baza amajwi y'ibinyoma n'ay'ukuri. Byumve neza. Umuntu yagiye kukurega bashobora kugira amajwi bakamenya ngo aya majwi ni aya Gabiro ntabwo ari ayiwe. Urabizi wenyine ndabizi kuba muri Amerika urabizi neza. Hari ibintu bimwe ni ukubera ko nyine tukugira ubumuntu wowe ukagira ubumuntu kuri jewe nanjye nkagira ubumuntu kuri nase Nyangakaga nawe ashaka kandi ni kuri wanje nibyo umaze kunkorera hariya Nyangakaga shatse kumanuka ukazoga ngo karaje ngo kwimanura se ngo ntago naje ngukumbuye muri space yanje Nyangakaga. Mukanya gato wari umaze kumvugisha kuri telefone ariko ugeze hariya kubera kwishungira ushaka kwigira umuntu watari waje ngo uri kunteza ngo buriya buhungu kugira ngo nawe nje nta muntu uzunyurira bwo bano wa muntu unyuba utanyuba ndamwubahuka. Ntabwo ndi inshuti yawe kuva cyagiye twavuganye nawe nibyo wankoreye muri space ya Ziravumera. Nta kintu nanje ntabwo ngukumbuye muri space yanjye. Ubyumva neza. None ukire mu kinyabupfura ntabwo ndi bugutwe nanje nkawe. Wigendera kazi. Tuzamuba ariko umuntu utuba abana ntabwo nzamuba. Nuwa muntu unyubana utanyuba ntabwo nkuba. Trust me. Kandi ubona kubwiye kandi wese. Iringo muremure. Uyangane Gabiro. Kandi wese uko uranize kandi urimo urakora amakosa yo kumyutinga. Umva Sanjake uyoboye ikiganiro bwa Sebakiana. Umva gusaba akantu gatoya. Umva gusaba uyoboye ikiganiro kumyutinga ntabwo bimotiva ahubwo biti intege abagukurikiye. Ariko ushaka kutubwira ngo runaka umva gato wenda nabo ngabo ntabwo ari ngewe ushaka kuvuga ati uvuge umwanya ugatanga umuntu ku mwanya n'undi umwe akavuga undi agakurikira ariko iyo mutinga abantu
nuba ngo ugiye kubabwira ibyo ushaka babyumva babishaka cyangwa batabishaka. Yes, iyo ni dictature iri 100%. Iwe Mobutu nugira ikibazo ntabwo ukunze kuza kwihangana. Mobutu ntabwo ari dictator, ari umujura. Nta kibazo, njye papa yamukoreye imyaka 36. Reka wenda mvuge bifuye wenda wari wihajije mukone twarimo tuvugana uramyutinga. Niba unyemere ariko ntumyutinge please. Sibyo? Wakwihanganye twumva nyiri ingoma ko ariko host wanje wibiye byose. Hanyuma ukaza iyo uza kubaza ibibazo ntugire ikibazo. Turaguhereza ijambo. Oya, nta abapoza ba Sebakiana nabo turabari tugihereza ijambo rya Sebakiana. Nawe araza hano wowe uri hoste n'undi ni hoste, nimwe mufata amagambo cyangwa twebwe turi hano tugomba kuvuga wenda mukatubaza cyangwa twabaza. Hano ni mbanje ubu ni utegeka. Okay, sawa nta kibazo. Yangana waza kugira ijambo nugira ikibazo ntabwo wirukana nje naho nyandikana umeze utyo. Nje urabizi naje ko ntajya mvugira nagize demokrasi bereza ngo batanyirukana urabizi. Nugira ikibazo. Nirengo. Bite. Mfite umutumirwa ari tipe wanje. Ibana umutumirwa wanje bitanusa. Mabele ari he? Mabele ari he? Ntago ntinde. Mabele umutumirwa ni porte parole. Sanze muri kuganira. Yego. Niba hari ibyo bavuze hirya bitashimishije ntabwo yewe ntwarwa na santima kutanshimisha njyewe nta kibazo bariya se umambwira nagiyeyo mba niteguye ikisi. Wari nkasoza. So hano hariho bano basore bafite ikibazo cyo kuba bivuga imyato y'abandi bantu none bakibwira ko n'abandi bagomba kuza bakavuga. Oya I'm sorry to say this. Abangaba bacyaba mu ntambara z'Abisirayeli ngo Daniel yararwanye ngo Daniel yabaye mu ijuru. Baracyaba muri bwa burwayi bwo mu mutwe bwitwa ngo Daniel yararwanye n'intare. Bagatamba ngo u Rwanda narwo rwarwanye nabo bagatamba ko aribo barwanye. Manishimye ko aba muri iyo ntuzo nk'abamujije. Komeza. Nirengo. Sanja, ese mwese mwagiye muri mute? Byagenze gute? Kuranyumva? Sinzi ukuntu sizana ndigo magi. Mabele. Niwe mutumirwaga mukuru wanze rino naza kubaza amajambo kugira ngo nyine mwamaze numve ko ari. Ashobora kuba wenda abayeho nka bize gato mbonye yashize muri mute. Aho mbwira wiriwe dada. Mwiriwe neza dadi. Amakuru ni meza nk'abandi papa wanje. Papa wazabita ngo munijya ntama Sebakiana. Niwo muzi kundusha. Watubwira amakuru yo n'ubupfura bwe cyangwa ubutware bwiwe. Ukuvugiramo ndamumanura. Urakoze cyane. Kwanza mbere y'uko ngira icyo mvuga ndagushimiye kandi data azahora ambwira buri gihe akavuga ngo tugashimire umuntu ku kiriyo ciwe kuko ntaba ari kukumva. Ngo umuntu nagira neza uzomubwire akiri muzima agihari umubwire ngo uri umuntu w'umugabo
ugira neza ibintu wakoze ibi n'ibi ndabigushimiye merci ariko nanjye ndagushimiye none ga wewe mwana wa data Sanjake ndagushimiye uri umuntu w'umugabo uri intwari uri umugabo w'abagabo uri umugabo w'umurenge uri umugabo wa Kongo uri umugabo urwanira igihugu ciwe kandi utifuza ko igihugu ciwe kivogerwa n'umuntu uwo ari we wose cyangwa na za mayibobo zose zitambutse uzivogera igihugu n'ubusugire bw'igihugu ciwe malgré que hari ibibazo cyangwa se hari ingorane zaba ziri mu gihugu ariko iyo abantu ari abapatriyote umupatriyote nyakuri azahagarara ku gihugu ciwe kandi akaresitora ibitagenda neza kandi ahandi turi kuvuga yuko hari igihugu kiri perfect nta na kimwe kiri hano muri iyi si hano munsi y'ijuru aho data wo mu ijuru atwaye kiri perfect ibihugu zose bifite inenge n'ibibazo zabo bitandukanye ariko igihugu cacu ni kimwe mu bihugu dutangira intahe mu byabayeho byose mu bikorwa byose gikeneye ko abene igihugu bacu bakirwanirira kandi bakagikompara n'ibindi bihugu bumva ko ba appreciatinga ariko iyi appreciation bahereza ibindi bihugu by'abaturanyi n'ibindi bihugu bagiye bahungiramo bitandukanye bya Afurika no n'ibiri mu bihugu by'abazungu bakagaragaza ikibazo kiri mu gihugu ariko batabasha gufatikanya n'abanzi baturuka hanze y'igihugu kugira ngo bagihungabanye umutekano bacangize reputation ndetse banahohotera bene igihugu habeho na za masakire z'aho bazaba bavuga ati muhumirize timuzirebe mureke tuzikore kubw'inyungu zanyu ariko nyamara nta nyungu zacu ziri uri umwe mu bagabo bahagaze ku mukingi wawe uravuga ngo iki kintu sinzacemera akabi kosekwa ariko ako mwanyu wowe kareka ngo gaseke ureba aho niho uhagaze n'abandi bagabo benshi cyane ibihumbi byinshi z'abanyamurenge zahagaze biravuga ngo enough is enough rero Sanjake ndagushimiye ukiriho ngushimiye urimo kunyumva n'ijwi ryanje n'umunsi uzoja mu ijuru nkahagarara aho utazaba wenda uri muri iyi si y'umubiri ariko uzoza unyumva kubera ko isi y'umwuka izitwara isi y'umubiri rero ndagushimiye ibikorwa byose uzi ukora tuzatubirekonesa n'uburyo uzi utwunga no kuduhuza tuzatubirekonesa ukomeze gutyo n'abagenzi bawe bandi benshi mufatikanyije baba patriote turabashimira ndetse n'abatatwumva b'abakogomani batatwumva ariko bakiri ku mukingo wo gufasha ibindi bihugu by'abaturanyi kwangiza igihugu cyabo no kugisebya no kugihungabanya no kugihindura igisebo nabo turabasabira ngo umwami Imana yo mu ijuru ibahereza amaso yo guhweza ngo babone bamenye banasobanukirwe kugira ngo bamenye uko bagomba guhagarara ku rugo rwabo ari cyo gihugu cyabo ari umubyeyi wabo wababyaye niyo mpamvu utazuhwema kuduhuza no kuganira kugira ngo dukomeze twumvikanishe cyangwa se twemezanye cyangwa se turebe uburyo tugarura n'abakiri mu nzira itari yo kugira ngo bagaruke ku gihugu cyabo amahoro aboneke ndagushimira Sanjake ubutwari bwawe n'ibyo ukora n'ibyo uzokora mu bihe bizaza asandi dadi rero icyo warumbajije Pasiteri Seba Kiyana Willy ayo niyo mazina yiwe izina bamwita ngo Munigantama ni izina ry'amateka yabaye kera ariko atakiriwe ni ibintu byabaye iyo Bibiliya nizo ivuga ngo imyaka y'ubujiji yose yabaye ngo Uwiteka Imana yarayirengagije arangije atakiri wa wundi yaragarutse aba umuntu ureba noneho ubona agakora ibintu bitandukanye reka ndabahereza amateka uyu Revera Pasiteri Sebakian atangira aja mu bibazo by'igihugu n'ishaka yagize yarigize
kwinjira mu Rwanda muri za 1994 na 5 na 6 n'umwana w'umwungeri ise n'umwungeri umwungeri twese twemera n'umuvyeyi wacu mu mwuka watwigishije ivy'Imana akatuyobora mu murimo w'Imana n'ubu ngubu ugihari ukituyobora mu bwiza bw'Imana no mu murimo w'Imana twemera tugera imbere tugapfukama akaturambikaho ibiganza tukumva ubwiza bw'Imana ko tugeraho abo ni abavyeyi biwe turabubaha turabemera n'abavyeyi bacu ikindi jewe uri kubibabwira fitanya nawe amasano y'imivukano ariko kandi kaba n'umwe mu bantu bamukurikiranye ubuzima bwe bwose bazi amateka yiwe yose ibyiza byose yaba yarakoze ndetse n'ivyo yakoreshejwe bitari ku bushake bwiwe byose ndabizi ivyo arimwo uyu munsi n'ivyo azaba mu gihe kitari cya none kizaza kera cyangwa se mu bihe biri imbere ntabwo kigitinze kubera yuko ahantu bigeze ahangaha nije uri kubibabwira ndabizi bisobanura yuko uyu mugabo ngiye kubabwira ndavuga uko njewe muzi wowe nuvuga uko baza bakutamika baza bakonsa ku mabere wonkaho biterwa n'amabere wonkaho kandi abandi bigaterwa n'amabwabwa wonkaho ntabwo twese twonka ku mabere hari n'abaza bonka ku mabwabwa rero abonka ku mabere ni abaza bashaka kugira ngo bamenye no gusobanukirwa bafite imitima yejejwe ishaka kumenya ukoresha amagambo ari ndabisobanura kubera ko kindavuga mu migani kandi imigani abanyamurenge barayizi n'abatari abanyamurenge nabo wenda twogirana amasano ku bunirotike bawumenye ibyo ndi kuvuga ariko nabwo nabisobanura niba nabikenera ndabivuga amazina y'ayo makuru yose uko ameze uyu musaza cyangwa se uyu mugabo uyu mupasiteri umwungeri w'Imana uyu mugaragu wisumba byose uyu muyobozi uyu mugabo w'umupayoniye wahagaze twese turamureba atihishe azamura ibendera ryiwe isi yose irabibona irabimenya iramusobanukirwa uwo niwe nshaka kubabwiraho yakoreshejwe mu ntambara zo gutera igihugu ciwe ari umwana mutoya cyane w'umutineja yinjira mu ntambara kuko bakuru bacu bayinjiyemo jewe ndi umwe mu bantu bakiriye abana b'imvukire z'iwacu imurenge simvuga ahandi kubera ko ahandi ntabwo twari turi connected yego bari connected n'abandi bari badukuriye amageneration azatandukana ariko jewe muri generation yanje jewe ndi umwe mu bantu bafashije abana b'iwacu bavaga ruguru iwacu bakaza mwacu iwacu aho twari dutuye mu migi itari mitoya yo muri Kongo aho bambukiraga bakinjira mu nkotanyi bakaja gutabara u Rwanda abandi bakava mu nkotanyi bakaza gushaka information aho bari ndetse no kugenda no kuba connected kugira ngo bagere kuri bene wacu bababwira amakuru batabare babafashe kuko urugamba rwari rubarenze ntago bari barushoboye ubwabo bari bakeneye andi maboko y'abandi bunganizi bashobora kumva koze ituma bari kurwana bakaza bagafatikanya nabo kugira ngo bagere kuri ku ntego y'ico bari barimo kurwana kuko ibo ubwabo ntibari babishoboye ico gihe bageze ku bana b'iwacu jewe mfite abavyeyi banje batabarutse bagiyeyo mbere mu myaka ya za 80 bari umwe aherutse no gutabaruka abahariya muri Arizona no muzeyi waje abana b'abaturanyi b'i Burundi igihe bazanywa bakaza banyuraga iwacu bakagenda abandi bakanyura mu zindi nzira za Tanzania bakagenda ariko abanyuze bose mu nzira za Nord Kivu banyuze mwacu umubare sinoharura amanama jewe nabayemo nari umwe mu bantu batumaga bakavuga ngo genda kwa nyanaka na nyanaka na nyanaka ubabwira iki n'iki duhurira ahangaha inama zose zabayeho za FPR zose zabaye za diaspora muri Congo zose nari zirimo jewe nari nzirimo nobabwira amavideo
batuzaniraga bakatwereka ibi amakuru yose yabaye, amahuzu yatanzwe, amafaranga yatanzwe n'abantu bitanze. Je ndi mu bantu babashoreraga kabagezaho mbagejeje, bakambwira ngo genda uje kurebe iki niki ko cabaye. Nari umwana muto ariko ibintu twakoraga byari ibintu bidasanzwe. Dufasha abaturanyi kwinjira mu gihugu, twapfushije abavandimwe batagira uko bangana, ntimwobaharura, harimo abanje harimo n'abana. Adonke nimba ayo mateka utayazi, nimba waravutse ejo bundi ntabwo wakoze icyaha. Ariko rero ni byiza kwigira ku bantu babaye muri ibyo bintu bigitangira, kugira ngo ufateho amateka usobanukirwe n'ibyo abandi baza bavuga. Nta bugome butubamo. Abanyamurenge ntitugira ubugome, abantu bo abanyekongo ntitugira ubugome, abanyamasisi ntibagira ubugome. Ibyo twakoze n'abarundi ntabwo twabikoze kubwo bugome, kandi hari harimo amoko yose yarabyitabiriye, ari abatutsi, ari abahutu, ari abanyamurenge, ari abanirotike, ndetse n'andi moko yose yumvaga umubabaro n'akababaro k'abaturanyi bacu b'abanyarwanda banyuragamo, bumvaga ko bagomba kubafasha kugira ngo babashe kurenganurwa. Reka nihute. Sebastian n'umwe mu bantu batoya b'aba teenagers bari batarageza imyaka 18, bagize ishaka ryo gufasha bene wabo, barajanwa baja gukora training. Barangije igihugu icyo gihe cyari cyafashwe, ariko bayobowe n'abakuru babo bafashe cya gihugu, harimo base wabo bafashe cya gihugu, harimo babyara babo bamenye amaraso bafata cya gihugu. Je napfushijemo bakuru banje benshi, pfushamo babyara banje benshi, pfushamo bene mama wacu benshi cyane, tubabwira uko bangana. Bamwe bacitse amaguru, abandi bacitse amaboko, abandi babaye impumyi. Bamwe bari abayobozi bakuru bafite amaranka ya liyetena binjira mu gihugu cy'u Rwanda, ari abaliyetena, ari abasipesiyaliste mu gutegura ibisasu za kirimbuzi, za mine. Muzi ko byari icyorezo. Mine yari icyorezo kirenze sida uko yaje kuba icyorezo. Jewe mfitemo ba marume, mfitemo abagabo ba masenge, mfitemo babyara banje, mfite bakuru banje bapfuye, abandi bacika ingingo z'imibiri yabo. N'ubu bamwe turabana, none abahamagara bakaza bakabibabwira. Babaye bitanze kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kibeho, abatutsi binjire mu Rwanda. Twinjira muri Kongo, Sebastian n'umwe mu bantu b'abambere batreninzwe binjira kugira ngo binjire muri Kongo. Yakoze training y'igisirikare gisanzwe, arapasinga, akora training ya intelligence mu Rwanda, ayimaramo igihe kitari gitoya cyane. Ibi ngibi ndi kuvuga abanyarwanda bari hano babaye muri ibyo bihe barabizi, n'abanyamurenge babaye muri ibyo bihe barabizi. Tawimbi na Seba nibo bantu bavuye mu Rwanda na Taganda na Seba binjiriye igihe kimwe, bapasingira igihe kimwe intelligence, ari igisirikare gisanzwe training wing na intelligence bayipasingiye rimwe, binjira muri Kongo umunsi umwe. Taganda undi umunyamasisi. Yego. Umva nje nkubwire, ndabikubwira. Umunsi bapasinga Sebastian nje muwe mwaka. Umva nkubwire, umunsi Sebastian bamufata bakamujana mu ishami rya intelligence, uwo munsi classmate wiwe bari bicara training wing ya Gisoda. Training wing bashobora bayikoraga mu ahantu hatandukanye. No, ntagandagiye muri 92 mu Gisoda. Muri 92? Yeah. Ariko intelligence umunsi yinjira muri intelligence, sindi kumenya igihe Ntaganda yakoze training wing. Ntaganda aruta n'amakenga Gisoda kubwira. Asante kunkosora kuri icyo kintu, ariko umunsi binjira muri class ya intelligence. Kuba intelligence officer, iyo ni indi course. Yes, iyo course ya intelligence officer, umunsi binjira muri class, umunsi wa mbere yinjira gute? Yari Ntaganda. Ndikumva cyane. Komeza ijambo ryawe. Kandi cyiza nuko turi kumwe n'abantu wenda bafite amateka babizi, kandi I'm sorry wenda kuri training wenda ushobora kuba wenda na nibi.
ariko jewe ico nzi neza gutya simbabesha. oya iriya ni ikosi Iriya kosi barebaga mwumvise abantu, yes, barebaga abantu bafite kapasite zitandukanye bitewe n'uburyo bagiye babatraninga bakabaselektiona. Intelligence yajagamo abantu bose bari uko bagiye kuja muri Congo muri Zaire in fact yes, abandi bateye Zaire, umunsi batera Zaire Seba ntabwo yari ahari. Umunsi binjira ku mupaka wa Congo batera mbere Congo yari ahari iwe na Makenga nako na Ntaganda ibinjiranye n'abandi. yego barasigaye babaye selectionné gusigara kugira ngo bakore nani intelligence, bakore course ya intelligence. Umunsi wa passing yari ari kumwe na Ntaganda, bari muri class imwe umunsi binjiye muri Congo. Yego, umunsi binjira muri Congo, Pastor Sebakiana Willy yinjiye muri Congo ari kumwe na Ntaganda. Umunsi umwe babahereza mission, batuma umwe ahantu hamwe undi bamutuma ahandi. Binjiriye umunsi umwe. Impamvu baba batindije ni kubera iyo kosi ya intelligence bakoze. Colonel Tawimbi, nimba muza mwumva Tawimbi, umunsi yinjira muri Congo ntago yinjiranye n'abandi. Tawimbi yabaye selectionné mu bantu bagomba kuyobora muri police, mu buryo bwa policing, gukora nani umutekano w'igihugu mo hagati. Tawimbi muzomubaze azababwira, he is not shy to say it. Ni inshuti yanje, nunamukena Sanja uzombwire nzamuzana akubwire. Yinjiye muri Congo nyuma y'abandi ko binjira kubera ko yagombaga gukora training ya police. Aguma mu Rwanda akora igipolisi, akora ibintu yari umuntu utagawa. Yinjira muri Congo nyuma y'abandi bamaze kugera aho bari bageze. Reka rero mbabwire, Sebakia Ntaganda niwe ndibugirefereho kubera ko niwe nzi ko yinjire muri Congo rimwe. Babatumye mu mamisyo atandukanye, ariko ari aba intelligence bakomeye. Ibintu bakoraga ntago bakoraga ibintu biri muri conscience yabo. Umusirikari ntago ari conscience yabo, ni order. Bagenderaga kuri order nkuko babitojwe, barabikora. Bamare kubikora bakoze akazi kabo neza kuko babatumye, ariko bitari muri conscience yabo. Bimwe babikoraga batanabizi kuko bari n'abana batoya cyane. Nimba muza mwumva Manyota ababwira, Manyota bamusubije yagiye mu gisirikari, yinjira mu gisirikari, baramubwira ati wowe uri umwana mutoya cyane dushobora kwemera ko uja mu gisirikari. Bamusubizayo. Ubwa kabiri nibwo yaje aremera, aba musirikare akomezanya n'abandi, bakora ibintu z'ubutwari, bubaha ubuyobozi, bakora ivyo babategetswe ariko bitari muri conscience zabo. Sebakiana arwana intambara zitandukanye, akora operation ziri secret zitandukanye, hari izo adashobora no kwemera kuvuga ngaha kuri mutandao, adashobora no gupfa kubwira uwundi muntu uwo ari wo wese keretse wa muntu wo ku mutima wiwe. Niwe azabwira ibintu byinshi bitandukanye kuko abazi yuko ejo n'ejo bundi ashobora kuzaba adahari, ariko abo yabiviye bazandika ibitabo.